Ini sedang nak kena ke jing screen sini tuai hang kena ke jamit ai boleh jadi baru ki para sama kilong kami kilong paru kunju baiklah ya dan lang hang kena ke sini akan kena ke sini bat usnam bat ubnai ubah kabar tam nak benta kisama jangka balang haba kilayo ya kaban penlong ya kena ke seminar kaban nekondu jam kapalang harus nam minta kasi ngai kulong bajingkir hu ya pi lemba ke seminar babila banim kata ka jingim kabaru blai kum kita kisamla kibaru blai hakapalang to blai nyo ban ku pi ki kun samla ya ka bidang la ya kaban ya sebrang ha kata ka jing shifting yo blai ha ka jingim ka jampi ka ba man la kasi kamun toy pi ba pen bawe ki dok mat ka jampi hangane ka jamit hangne lada ka jingim jupi ka bari kam don kata ka jing shifting yaw play kata kadai ka ba ngi kum kinangam sa kapalang ni kwae ikun sama ba kanong igriyo ki ba shifting yaw try ka ba yaw try ha ka bari ni na kwae iti ba pen pau ni ya ka dur bari play hangi kumong pol ngasuk mane om namal ba pi ko mu tak ka pangadan dei khamta me haba ngamdan dei pi ko mu ya pa ha kasi ta gele ka ba pun mane yangi kinong shawa ya yo snow ba ki kon samaj ka balang kiya hakan di ka badai te kane de ka jingseng ka ba ne ko me di samna ba yo ya kane sina ka ngaji kai limba ipasa jaka balang hai ne ka jamit video ya kawan ya yang lang barfai bat ngan pule sidi ya tin to jom lai kata ngan tentang ye kete aga jingseng jom kene ka jamit ke bawanda ngan pule na ka bata aga bai paso jomi yo kran kata na ka a jom samuel telenang wa khatwei ka khat ka ban kong hadu ka besar ba samuel telenang wa khatwei kerja kebaar akban kong hadu besar kong kume bat anda haka we kesnam haka ayom pakisim kijulat mi banilet ma David lopha eujo lambat isyak rejumu baki Israel barote kiru kela penjatno ya kikhul u aman bat kila kerkut ya karapa himrai David ulasa hal Jerusalem kala jate ya kawe kejane bahwa David ulakhi na nakajintia berlayar kai hajrom ying kai ying muslim bat na jrom ying ulai ka kanthai bagarasum te ka kanthai ka lang ba bhabre e ban bi ika baru David ulapha lish ham kata ka kanthai te ulam kane kamnong ka Betsheba ka khun u Eliam ka tna u Uria u Kenjahit baru David ulapha kinong kitin berlesini ka karo kelawan sepo sebu uru lethia berka nama la penkhun ika na kajimpang jongka te kalekwan no sharing ta kare kitin ko jomlai kebai pasal sio gran sibe to beri am ka khun pendam kajingwai to beri am wai la na tin wai ba hadir katai pasal ni mana jingkai na kitin jomlai video meneruai kembali ruai kembali pun Tuhan dikirim dari Sabasel Tuhan bisa Akibat jom kami
umat ni lagi ya kum kini kijija haji bejamu snapa eba upen pau lagi wagi lagi boleh lahannya betai boman ka dengan ban penduk ini nyenam setting berai wa jing sisa job limbani sem jido mukerro ya ungim setting ro jing slash pungin yang mi jinjat yu bayang tang sidetin pun kelan kene kene Lagi ni ke Jambi, I mau you place in scene. Hai ke baula, ya rapi ke balang CCRC bagi yo ya kata ke seminar dari Somla ke Penengkok.
but kaburong bagi jenguk orang kolong syawrai. Bagi scam, bagi seminar penstangan di Janmi, but lasai kesni boros kesni. Jadi kai nak tiga jawab play, kanjrap ini bagi long kita kan Jibril, ibar play, iban nak kita kaburong kajau play. Kutanginya ceram bagi sedangi ke jengkai lagi di Janmi. But the subject of the kong kade hakatin pareng atho yaka the discipline of a godly man and woman. Kajik pilin kabarulay dalam nong kota. Jong upriu barulay dani kapriu kabarulay. Tagni kabangin kenmau hai kini kapo. But yang ini ke subjek ngala shim ngala ti bnia ngala puli ngala wat bnia na ke jigim jauh David hagaba la puli na ba Samuel kalong ba khatwe ke khot ka benengkong hadu ke khot ka basa kwa apli samla bin chak skor ba nama kalong ke dekam hadu kata-kata ngan sedang hari ini jami daga bangan pawan man rai di ikikato kan ni kecing betul habala lun na kata kecingwat pnia jong ki weipat ki pastor ki basyakri ya kebalan ke jauh Jesus long kumba khanar persen ki pastor ki ha ke jingkelim khanar persen ki pastor ki ha ga jingkelim kat ba kidang don ha ka ministry kabumon way na ki pramon ki pastor ukomit ya kata ka jingkelim so sa kay do kata apulay persen ki pastor kile ya kabamde ha ga bede bat ka jingde ki thei bat chanran apulay persen kile ek ke bomde hagala ka jingade kitay bat shimra nalor ki pastor long bat kinongelam ka balang nalu kinongelam jong ka Sunday school nalu ki deacon nalu kita kinongelam ka balang hagi beta ba pher long kata ka jingwat pania ba apulai persen nagini kinongelam hagi bentawa pher hagakam kajong oblay ka bala kidon ya ka jing yathia bat ka way pa ka kintay na lor katanga ka bagidan haga ying ka jong atulay persen basabusan persen na lor gini lang kidon ya ka jing day bamde kintay bat Syedra kebabut uway na kisamot kinangalam sa kabala kilong di mabiyay unfaithful alagay ni galong na kabata kinangalam sa kabala katnulay hamtam ya kibangin hakabalang ka Diyos Jesus tama boleh patip siya. Only God knows. Yaga jimbam yaini. Yaga jimbam rule. Yaga jimbam kentang. Hakamet ke jauh Jesus. Ibalang hai gisgi kimdan shu ke jinge ber na kabalang apokorin. Na kham sniu. Hai gisgi ban ha gitu gipo. Badai meradau. Habo po lupet yaga jingim ke joki. Uang tunjukin dia lagi. Habang pwede ka jingim ka joki ulalong keluar lagi long sisa ni kibaliyo ya ka jingpanim. Looking at their lifestyle, he was confused whether they are truly born again Christians or not. Lagi la day sisa ni kibaliyo ya ka jingpanim. Ngaku pastor ka pwede lagi ngan Pedro Shafi. Daga jingin ba jingin batay. Lasi siya bila bate
daw ngem day ban sufe. Bagabalang kala duno, ya ka jingbat, baskem, ya ka jingem ka bakinta, age ni gisni. Kajing don shu, kajing disiplin di kibangit, kibayan ken riang hagabalang. Kabalang kala duno, ya ka bor. Hadi bor ba ki jaga, bagabalang kala duno ka bor, aga jalan me kalaya ka. Badai merendang ngadon ni kajing kekeli ka berang orang liba bandri. Bangin sedang ya kani ka youth seminar. Kenang bantai niki samla ha ka tiang ka jong blai. Baka lawai ka barang kan ternai nang ka burong ka jong Jesus Christ. Dei merendang ngam maham jorefi ka kajing dei contation ram. Hagi lok. Ha ka sungka ka suman bapi temle tulmar. Bayo babi penjak borong iya ora bar yo babi kebalayo jenjar sejengim besau betul yo babi pai dia nak cakap tak ada ndai sisa lama dia cakap pada Boris dia cakap dia berkadau kajingim baru play bakajingim brai jo gado. Kamla banyak yang harap hibat ni kajingim ke berublay, kajingim berai, kebalai kekamon cukup lay, kam kena melakukan doa kajing berjumpa. Lada kadon kajingim berai berpaman happy, kajingim ke berublay kamla bandon happy. Kimla ban ya lang. Dewa daw ini puli bengar nak bandingkong Timothy kalau besar kada hok banyo upol kudu kendu habang kredit kiserang gamot ingin tayo kunju kudu upol kendu ya Timothy ubalang pastor ubalang samla haga balang po Efesus wong ingin kitin ya unti-unti kabandingkong Timothy sao kada hok kama henyo ngan puli gong bumi hindrai kentat ya kita ki purus kamkai bathala bat babi bato men penblin ya dadi syaka jingruble to men penblin ya dadi syaka jingruble the discipline of a godly man to penblin ya dadi syaka jingim ba ruble kikentai to penblin ya dadi kum kikentai syaka jingim kabar ruble keren doy pastor keren ya ubange ya kabange bang petlin ledi ha kajingim ba ruble tagre ka subject kajing petlin ubange nani kabange ha kata kajingim kabakentang lani kabar ruble. Hari ini kejadian yang ini pai banga na kebat Samuel ini pet ya galong kebakadwe hari ini kepor kedekot kebeningkong hadu kedekot kebesar habala puli ini kedekot kebeningkong hadu kedekot kebesar kawan raon tayanga berkiwai ki pastor jika jengting ialah kajong kadonut kajongki habang puli ni story jong David kawan ra kajing kinyo yala kajong kajingim kajong bakumno ubriu ubaga Bible kamong ubalong katong kadonut jong oblay ubriu ubaslur hagajingin ubriu wal oma ka Bible unong ruai sam ubat primtam hapor Israel ulah baga pok jong kajing klip jong kajing syukur jong kajing penyak priu bat kajing arsa kata ni ke story hang ni kaba pengenyu yang baga puli kan di ubriu Bible kong ubriu baga dono jong ka kalau ka tuka dono jong ulai ubriu kajing nya jong kalau ka berselur unang wai sam bas no na tam hapor Israel ulah baga pok jong kajing klip jong syukur, jong punya periu, bat kecing rasa. Bapa puli ni story nggak semua cekai. Hadu kata-kata.
kaba penki ya ka dono janga habaga puli ni ka benta ni ka tiga jauh belai kalau mau debet ule ya ka ni ki barom dei hamen ba mau dan kasan snem mendei mau dan arpo ni arpo snem mendei mau dan lai po snem ka kam ka ba ule ka dei men ba mau dan sang po snem tam kata ni ka ba pentinyo ya na sang po snem tam David uha haga pop jong ka jingklip. Ula dia panyai badu blay di bun sudah. Hende haga sigalim mat. Uha haga pop. Tikunta para mangit. Bagkusam na sa kabalang paningilang baro. Bakat ba pinagiyat badu blay. Totay ka jingkir. Bati ka jingkili persya ka pop. Kata pinangyan berublay, build up a hedge, a fence. Ya kata kecing day, ya kecing care, ya kecing ele persya, iya kapo. Kenapa kita melong kita baca kenap agapor kita bangin poin berkat. Kenapa kita melong kita baca kenap agapor kita bangin poin berkat. Ladangin senyum tu hadu kat nong ilong kita keloy. Banhap hagajing syukur balagajing baman jong ka donut ka jongi daleno nginom yada nginom ke yala ka jong ka jingge bagajing syakri bagajing ka jongi what's no sarong ba kinom la banlaj na ke jingge aro debe baha bagajing pi ha bagajing Lalu kanjayo David, kanjayo David. Orang dan unu samla, kanungan ka samla juga balan. Bahkan like nak ka baca hak Samuel kanong ka khatway lada pikir ila ka jong ka cintim. Bila banong bo pastor ki pastor ka balan bagi nang alam ka balan si kilong iba ado kata ni nama walapan yang ini nakam burong jongkres. Bagi depan nakam burong jongkres. Dan lagi ni kita yo bagi belai ada upastor upangan upastor upangan learn ya ka expository preaching. Upangan puli ngawat benia sepangke jingikai ka tin ka jong blay. Dap tumbah nyopo sasna biye. Udebek san posna uni upastor le upangan Uha haga jinge day na loga tengah ko. Kapen pat donut ya nga, kapen susi ya nga, kaji sakano bakraw. Na duay na kamo ni pastor. Bang ije next step one sa jingkal la ka. Alaw David uha hero one that sting la ka sa. Ala ker Sodom, ker Sodom, ye ka donut ka chukri, ye ka tie jo blay. Sebetulnya, pikir bahaya jika Kristen ke jumpi, kita jam kenap ke war ke apa yang jumpai. Kita ingin pet ke poin ke banding kau. Naga baar Samuel long bakatway, kedekat ke banding kau. Kancing kabaladan, hante hakli. Hagi bedai bat kata ka jingjok jong ni ubriu hagi tien ka jong blay ngin sepeju life at the top David na bagi puli ni tien ka jong blay long success pa kumus hagari ka bagupe kendia yang nilai bergana ka Samuel long besan khadar khatla Samuel kalnong besan kanar bat katla bau David ulat dip bau try ulat patskem dia balong si malor ki Israel bat ba ula betintiu ni kejinglong si jogu naga benta Ibreu jogu ki Israel lakin tiu
Lakir ku dau play yau David. Barak agani ka bentang i lapat scam ya ka hima ka jongu dau play. Udebe udah beriu ubashania baru bakongu yau tra. Udebe usaki ya ka ketiga jongu play haka jikim ka jongu. Uplay ula pendem ya ki eki bakrau lingbau David. Kau mengong mana? Udah ya kisam kibas ngau tenat. Ban penpau ya kajingi kajangu shaulay. Kebawa kau ba? Udah beriu ubayai wat. Ya kamon jangu play. Ubah pendem bila di hakajing penyan kajangu play. Hasil play. Udah ngau kemen nesok tenat haboi. Ya kajingim bagadono jangu David. Kababal ka ba? Kadono jamu kalong ka kadono ka jamu lay. Pida puli ay meningkong Samuel kanong ka bakatnyo. Uday upri ubaslur ka jinget jamu kalong ka bakan. Yang puli meningkong Samuel kanong ka bakatnyo. Kadakot ka basahusan. Hado kadakot ka basahuganda. Kababal ka ang kumni. Udebet ti ulaong hautaw Filistia. Meme wan hanga daga wadlam banda usu banda gasti ngati ngawan shame haga kerteng utrai kipa ublay kipa yapom ki Israel ken yang ubame la kremben saban riu haga diga snike utrai un IT yame haga kti jonga dengan show yame bangan shimno ya kti jongme name balaga diga sni dan I know eka medya kipan Filistia haki sim kasun balakim rak wakendo baga pertai baro kenyotir bau blay udon ha Israel habang impek ye kini ki baro hado hangi ni i David udon hakata ke jingkiu bakra ke jingem ke tang ke jingjok sudah tang ke jingger ku sudah tang ke jingero sudah baga babel bagila puli nitip bahagata ke jinglong nongelam ke jomu ka judgment riu dari ka hima Israel kalong ken ka baskem wala ka taro usim aga bagong gani ko udan hakte parang yung vulnerable Gilay nga siya kabaas mo lang makaway. Kadang gawin ka tsaka. Haga bau David. Uklem pet bahay lang ka chong ka chingim. Kakong kaktiyin ka chong uklay. Baka ni gawin ka tsaka ka bau David. Uklem pet bahay ka day ka chingaday bat ki kentay. Ta ka day. Gawin ka area ka bau David. Uklem confront. Uklem sneng nila di na kaktiyin ka chong kajing ade pan kikete bagong tao setan usyam ya kata kajing pat ha kajing em ga jamu katliu bat ulanang penhe ya kata katliu hadu bang ini nak ting ga jamu play ka don kajing hap ga bakrau jamu ni priu jamu play ba kajing hap ga jamu kalong ga bakrau hadu kata hadu ba kajing bisa ga jamu play yu kamu coach hado isni kado jong jing jong consequence of sin is huge kabami nakapo kalong kabhe pada ra hado kata-kata hagan ke jami kaya mo ba ban pin mau ya don gano kabenta haga jigim ga jong kabu sofi duna confront ya kata jaka kabu hiduna takaktian ka jong warang kan nilai pun sama pet bahagia jaka ka jong pi ni ka jami don gano kapapis ngam klot hai tai area pen bet no mado bayo sa dan usyap ya ka clear lang ta open he ya ka pakai jingha kalau menuju pat mamansa David
tani ka jingim ka umat kumusim. Ulong wala kloy man ha. Hake kabalay nagatin ka jong le. So kaya ka application ka baning kong hagani ka jami. Ka baning kong. Ki jingjok ki jongi ki pelong kloy yang bangin ciatma. Ki jingjok ki jongi kin pelong kloy yang bangin ur. Nakan mau ila di men bahaba ngamat ka jingim ka jonga ngada pikir bahaya ila di ondal apian nadong syadong ngasim sting ban pikir ila ka jonga jingim ko debet katakan ka problem ka jonga udon hak teh akhli aka jingim juga muslim pian nadong syadong dan ijaka iba uduna hanta upikir bae kata kelet not ya kawan sumar laga jong ka donut haba biang na dong syadong ya menta ka balang CCRC ka biang na dong syadong badai na kadaw bunsin ni kelet ban sumar laga jong ka jing bunsin ka sukses kala ban pelong ipikun ta min ba haba pidang ma jing na ka yin ka sem ka jopi ka jing duwai ka jing puli bible te ka jing rahem ka jing sumar bhai la ka jong ka jing em khanan ba on pen su bhai ka mon ka jong ublai on la yan nin ti la jem na yin la jem na ki perlok la jem na ki ring sem ni klet ban ga ban sumar la ka jong ka jing de ka daw ngating ba bangin chulong sukses aku apa kan jingim kristan yang balang kenyaran karang struggling kenyaran kakak sukses kini arli kita kama ka jong nama tahu ke sukses kan belum ini bangin penhapit ketiga jong bangin ang pikir ka jong nam tem ka mana pan jong bilang dan ka hukum kan dengan position ka jong semua ialah ka jong ba usaitan up ban penjat ye bi hagapor sumar la ka jong ka jing pikir pa ye ka jing kristan ka jong bi hagapa kum kata gapor haba pi penhap no ye ka jing sumar la ka jong ka jing em jong bi ki kon kristan hagapa kum kata gapor usaitan wan ban pra penjat ye bi ni sepet bau setan apa kum taruh ye ka jing em jong de hai por ma pupui perkhat upen ya hadu bagi jingjot kalau kabakra kabalai sukses kajukit lang ya kajingma sukses kajukit lang ya kajingma kumu Ravi Zachariah kini ki well known preacher sa kapatid Stephen Lawson, kini well-known pastor agak pergi. Anda yang kim pikir dia lah kajong kajingim kajongki, ke sukses kajongki kaget ingkat rak ingkat bagai kajing. Kaya penjayu di pasal lagi berhak hakan ke sexual sin jam sakha kajong. Kali nama bapum gar sumai. Kajing itu hukum Kristen. Ada bibi dah kan dia youth seminar. Nan bol pai kajing mahal. Ya kajing sama mahal. Ada glad you Chris. Glad every day ki bangai ho Chris. Ki sanran jom Jesus Chris. Ka Bible kajing luai kajing sen. Ba kajing ka ya kajing jom hi. Ya katin kajing boleh. Dikena baik ba namdeng kikato kanimot bawan jeseng ni ar laimot kisa penjak borong mutra ka sokha ka sokha bisonem ar laimot nang ni kin penjak borong mutra ha
songkha ka shoma ka jo ada kami kata ada kiwai pat kata kali kami kapapin pikir yang lain siya ka sa wala mang pakatway hindi pa siya ka point ka ba dan pulih ke dekat ke bawah. Kalau jati ya kau ke janmit, baru David ulakhin na kacithya. Baru ye kai jerong ke ying usim. Bat na jerong ying, ulai yi kentei ba kada sum. Underline, ulai yi ya kentei ba kada sum. Tiga kada kentei galong. Kebabhabru ban kami ya ka pagagong kalong kebabhabru ban kami ya ka kani ka point ka ba kapag inepek ya ka po udebet upeniap ya ka jingit ka bilang ka kata ka point ka ba udebet anesthesia upeniap do ya ka jingit ka bilang ka pisilet ta cepet pediat dah baca ayat itu dawai ayu ban peniap ban perben anda saja ada kenang ada put ni usia gajing pang apa put dia kan dia debet peniap dia gajing teplan so kan tak nawan peniap dia gajing teplan peniap dia gajing teplan yang ini pejah ini kejan bit yau ratba ubadan ubasham Haga dono jauh David. Haga peningkong semua David pun kalian yang Goliat do rampa. Nendal pada wayo rampa ubah haga dono jauh David. Wow David kalian haga. How di rampa. Haga peningkong semua pun kalian yang rampa. Hendak haga ni keminta dono rampa apa kamu kerapa do Goliat. Wow David kalian bam lah bam. Jur kajing kalian gajah. Bum kaji kalam ga jago ratba para bagai ni jong api lang ban kalam ni ratba sa seperti kan mau dan ratba hakka donon ga jago kabangi ha confront yu da ratba hakka donon ga jangi ubasyaw daga ketiyan ga jong play halakas yang lihat nga sa baas sa mga besar kadang bakatlah hadir jong ka jinggur ku ka jong blayo David ka jipat scam ka jong blayo David donap haga taka top jong ka jingim ka jong u yang ngelit ka ba sa mga basan ka bakatlah hadir ka jingjok don ka jingrengkang hadir ka jingjok don ka jingrengkang pe ka bakatlah tiu David ula sim susu ya kitengah clear kon kuban jong ka clear bagi tengah terai na Jerusalem. Hadin baula wano na Hebron. Wan Hebron kiratan. Si pick up tengah kalian. Si martikar. Kita tengah terai. Bawa cengwan maka kita prioritas. Siapa tu? Ya kita tengah kalian bagi tengah terai na Jerusalem. Hadin baula wano na Hebron. Baula nang Hau David ki khun cenrang bat khun kente. Hakada kham khara ublay pun skam yu ku muslim urayu haga hima ga jungu ublay na kerkhue yu David anga tinga jungu ublay hendrai ke ga bagi ga kham khara ka de ko khubor ka pinwet bai ke skor ga jungu baga ka khubor ga de ulum ya kita clear bagi tengah terang kejingkili galong dan jing bakal ayu bakane. Dan jing bakal ayu bakane. After all, usia David udah usia bakra. Kan jing bakal ayu, usia bakra. Udang dem jam sama. Sibun ba kita ma kiba ukhlem rem. Lemba jemu ke hima kanania. Ulat teh kita ke sipai tama kiba bakra. Bau labu ikibrin badibian. Hal ngajong ke office. Haka hima Israel. Dan jing bakal ayu bakane. Bawang bahaga jing alam ga jamu ga jang dari Israel ko gari. Kasaki ya ga jing roy.
Haka jing klein haki tiap tama. Sipai tama. Haka pisa. Haka jing long bagi jaman siang. Dan jika pernah iu begini. Bakal ayu di medan ni. Haka lalu pihak non sana. Segi beliau tidak kuslai. Haba kipet. Ia ka successor ke jing nyong dia. Ba kita perkhae, maka ka boleh ka dia jing indulge ka jing prai ka jing. Ia ka boleh. Wala kibreo kim song kuslai, boleh kuslai. Kalau orang ada kibreo kim perkhat boleh. Perkhat. Cái bộ David boleh. David boleh ada kau perkhat lain di kau. Kabalai nak kaktiin ka jauh boleh. Nama hari Israel ikisim labu lain ikin don makin David. Ya lepas ka Deuteronomy kalong perkhat ni. Deuteronomy kalong perkhat. Lain kali kiai bakisim hari Israel kim day ya kaban le. Lain kali three things they should not do. Ada kita kisim lain kali kiai bar kim day benda. Ka Deuteronomy kalong perkhat dong. Kalong perkhat nhiều. Kedekot ke bakat sao, hadu kedekot, kaba kaninyo. Sapang ke bajin di usia empat ke ke begini, ya uban le. Kaba nikong, yakin pulir kau bahasa. Anda melawan cakap negeri kau terang kau boleh jom eu ya me, bat mamela yo ya ka, bat mela shom ne ya ka, tidak ada menong, ngantung dah usia malau jonga. Kung kita pendiri gorong berana gorong salong ya nga mentung yo sim la kumno halo jome dau ta bo tra bo ble jome unji na pneng ki para jome ke mentung yo sim halo jome kam dei me mentung dau nong we halo jome ubom long upara jome hendrei unong penbun ki kulai halade ta ka benengko kisim hari Israel kim dei ban penbun kulai halade kata kepada kau, kim day ban penbun kulai lagi kawan. Lem ni pen thaipat, yau tau penlang, segeri Egypt. Kenang bawa yau penbun ni kulai, nama utara orang tapi, wak lek thaipat su, dah kata kalenti. Kan yau, lem ni unong ring haladi bun kita tengah, kawan. Day ban ring bun kita tengah. Lama ham kepada day ban penbun kulai kawan. Day ban don sibuk kita tengah. Bagaimana? Lemni unam kin show ya berupa bagi kesian haladi. Kita akan dikelai jeli. Kibaga baga kan persya ai kesim hari Israel bakim day bandon. Bon kulai, bon ki tengah, lomi kesian bat ya berupa shaladi. Udebe do kam ha baga benengkong, udebe do kam ha baga ba, ude ha balai, udebe uha ha ke number 2. Kejing pun tengah long bom day. David, one time Hebron, kit shitrok red, tengah clear, bagi tengah terang. Pinem, kecing peniap no ya kecing ketip lem, latip ti macam ni kalau nggak apa-apa, latip. Let's go malah kasih Sunday, let's go malah ke Bible study, upas tu ulah khot cayeng, upas tu ulah wan cayeng, upas tu ulah khot apa office, upas tu ulah ikan akan tulang, latip ti jadi kalau nggak apa-apa, nak ti ke jauh lagi. Yap ya kecing kita bilang, tangan sao ya kecing kita bilang, udah kemusim jika an kemusim akan berhijau, udah, begini kita boleh berhenti yang awalnya, lupa yap, tangan sao ya kecing kita bilang, bat penbun kulai, badan penbun kulai ke besok, bandam lum spa siar ke besok, hak apa arti? Ha apa arti? Ha kecing ni contagion rangong ifi. Nak fikir bah. Penyap di kecing itu belum jom. Piensa ha apa pop? Alam ni kita fikir sekelim, seauria. Dan dia mengasah ke bahasa. Bagi we jing bangman,
Kiba tang mapi baru play bitip. Ia kata, tang ba gini gini mah. Penyiap ia kecil itu film. Kayak apa kita bitip abang puli dia kata bentah. Kecil belum blok macam dia. Hagapor juga jutang ke. Kani ke bodlok. Yang sekarang dalam liga dangsya. Bagi kapor ko mensyua kajing pun tengah junyo ya ka kajing klim haga bakum ka to ka kolsyo. Bagi to jadi dre ka. Di wala ka ka pop na ka taw debe na mala ong yung siem ba unde to buat. Kamo mentan poligami. Poligami bon tengah. Kalau liga lah to ko dangsya. Tambah bagi puli ketingga jamu play ke jimpun tengah kamdai ke plan jamu play nak bentak ke songka ke soman ke bang Instagram nasa Henry dan ke bentak ke play utolerir ni lomba usah Henry bagi puli ke bayi ke play uprian ke jimpun tengah walau kalau liga tak ni kaitam le yo sim bau da ong bai bang de ban pin pun tengah kata kan ni ke pop ke bakrau ban le pike the problem bau debe kacenge bau debe kalau bau le ya ka ban le ya ke ka baya ka bau yo hilang bagi bai gile agak imlang ka salah ada ka long ni kita ka di ban long tu ya lah kalau ni gini bagi para Kristen begini untuk ni kalian long ru yang ah. Pitim ni yang bapim ni bagi nu jori lagi bagi wepat gi Kristen hapo Meghalaya. Ye nu jori lagi bat kaktiin ka jongdo. Ka jongdo mulai. Nama ka jengim Kristen ka jela ka jengi kala duno ya ka purity ya ka jingitang. Bantuan naga balang CCRC pun pakai nama lawan siya. Namakan buon kajing sa tempat. Balah hipin yap ya kajing itip lang kajong pin na lor malay kay malay lam ya fi. Kan tulong ya fi menang ledah kita jilong ngar. Ya dekat harga jaga pun komo yak ting ka jong oblay harga jaga pun confront ni ladi dekat ting ka jong oblay ban komo yak ting ka jong oblay harga jaga ba un pet pai ka ni ka jaga juga jutlot harga jegim ka jong u debet kelap confront ni ka pok kata ka jengkok berai jadi jaga juga jutlot ka jong Skap samlah. Kecing kuat berai juga do. Kasar penyap kecing yang terblem ke jopi. Yang kecing kuat ke bakul ke jopi lagi. Dah tak boleh ke jopi. Kecing kuat berai juga do. Kasar penyap kecing terblem ke jopi. Hanya beda kecing kuat ke jopi lagi. Nah, kena buruk. Sampai mau sibet jika dengan pasal orang komunik sultan habo pensoi ya ubangi ong to isi ya ublay uang to klet ya ublay sipo hai di por rel ba klet ya ublay ong to isi ya ublay kita kesama ba isi ya ublay klet ya ublay Mi bayar kecingim kebang kentang lah priang pai-pai nak palang apa Meghalaya kata. Himyo i baga cingim kebang kentang lah priang pai-pai apa Meghalaya menta. Ngatak baiknya ke marriage kan orang ini. Ngakran minta ngadukak baiknya ke songka ke soman. Dalam baik ke songka ke soman. Buat lagi ngitlot kong gibangin. Tang tahun juga kan.
Lahap kami. Ako. So see you David. Tip dia tinggal trong play. Dia priang. Dia kalau kom im baca clear. Yang kecing berat. Cakap im lah. Kasalah. Hadu ban kuno. Yap kecing teblan kecing buha kabade kecing hot kecing play. Bagani dia kapapan klub dia bukan ha. Ha kapop kapasyarai. Ha kecing im kecing. Bak kapop kapule kena kapor baku point pertama. Cukup tangan ayam application. Bisa dia kecim ke jumpi. Daga ketin ke jumpi. Day daga bayar saudong ke petai. Bisa dia kecim ke jumpi. Daga ketin ke jumpi. Day daga bayar saudong petai. Nama robot bak ki Kristan kim im kat kum kat ketin jumpi. Ban New York pergi. Kadai ban tap bila dia akan terbiu ke padu. Nujol dia bat katin ka kacumu blai. Man kasni kanu rai puluhan rai ya kacikim ka jompi. Agano ka betta kum kisamla sa kabalang kadai ba seberang dakali kum ni hatu kan ni ka dai em kum bala sneng kum bala hikai kum bala pen i dakinong sarai kabalang hakatin ka jamu blai. Kaya dai ni Wat riko kalian patah bisa ayo baka. Siwa berpinjau rumah. What you haka lawading yo perlu. Siwa berpinbabi. What you haka lawading yo piing. Nangam tep ngam sim kali madu badan samla pamlu badan samla. Tang bala don ki samla hani ka por ki ba pai so tho bem biak u ne ka samla ka bam de bam i ko trai bam i ka bible dang la ba som marwe phiêu số này mày phiêu số này mày các bạn what glad ban sneng yana ka jong ka pop ka jong pi na ka tin ka jong oblay what glad tali what glad don't ka area ka chingin ba jong pi ka fitlot sneng no confront that area of weakness by the scripture. Don't forget what glad not only to young people also to the married people. You have your own area of weakness. Confront that area of weakness by the scriptures. Kepala. What I like, what I lenti, but peniap no, ya kacing etiblam. Kacung. What I like, what I jaka, what I lenti, bafin desensitize, ane ban peniap no, ya kata kacing etiblam kacung. Para samla kepala. Hari ini kerja. Hata himdan ni kerja kerja mulai berdiri. Done. Kita Bible ni. Hata himdan mang syarai kepala ni bi. Hata himdan bagi kinong yalam ni bi, bapin yat bet kakalan ti kerja pergi kau kerja mulai. Done. Hata sudah maham ni bi. Sudah kaya bi. Sudah sedang ya bi, sudah hot ya bi, sudah kandung ya bi. Lalu lut, wat peniap dia kecil dalam macam bi. Penhun kita kecil kau perai. Confront kita cakap. Sedang dia, lecih, sedang dia dia nak kembali. Sedang, tu baik, sedang. Balik kalau kau ni. Latih, balik pada. Kau berjaya nak? Dia tidak di rumah.
Speak yourself. Why? Why it happened to me? Why? I know it's wrong, still I do it. Why? Confront yourself. Maya lagi. Sneng lagi. Don't go for the bangai lagi. Jadi ngalik dia selang hak dan roh ini. Man fight. Ila kacang kecutuan kacang. Ngam sekeren tang ya bi la di dong ale do kata. Bu je kali la di adu kata. Balai si balai. Why? What happened to me, Lord? Oh, come, Lord, come, set me free. Do I judge you? I did what see the clean hand. Kakenroy. What's wrong with me? Jayu ya. Conclusion dari ni kepuan kebah. Wat priang ni kanu klem ke semong tu nak ketien ke jong lai. Lem kom ta pina. Piuson ni. Do not embrace anything. Wat nong priang ni kanu. Klem ke semong tu klem ke sai nak ketien ke jong lai. Lem kom ta pin pin ha kalau kabah. Hadu kata. Ala i ikut samla babi si jengir Taylor syndrome they have a cross your boundary cuma ketien cuma palapun na lor ka baka kababa lang kejinjot kalong kabakra bat ka basao bat ka baal conclusion learn to obey God pan bo no blame ai pi ke chính trai của năng bần có ngủ yêu này linh bà các tiền cả chồng in boy sẽ có mặt cả bà lại cái chính sông chặt cái đây cái boy cái chính sông chặt thành đang nghe lên udah sông chặt thành ba thằng bà sông well các nông kabak hatwe yang boleh dekat ke baning kau. Kadang-kadang kecing bakala semua. Kecing bakala ke jemu kabak kabak play jeng kang yang usah kecing jot. Ya kecing game ke jemu. Yang boleh dekat ke baning kau. Asal boleh nong ke baning kau boleh dekat ke baning kau. Bonda haga way ke snem. Haga ayom bagi skim di julet banyak sama. Apa le sama kali ayom juga skim banyak sama. Tiap dah kayak ngode julet. Kupa tu jawab. Udah bet ulah pha ayo jawab lem bagi syakri jamu bagi Israel barode kadai ka pore u baulek sagatma utep dia kadai ka ayom utep dia ka por ka musim udai mana sagatma uklam le u ai ya ka tik kli ka jamu hano how job ha u ai ha u job kadang-kadang jing bakala ke aan ke bapli jing khang yau David panhap saya ni ke jing jot ke bakala kadai kita ke jing sokwa song jahat na kita ke disiplin ke baudai si benta berpedek ha ke jing em ke jamu kadai ke boleh cuma kadai ke boleh cuma dengan song jahat no mentala san hos nam sok aram no haying Udah mana sudah sama? Dia berkat jawab berulang kan ban handil jaga kap ban pendek jaga kap. Namar bana temen mentah kat ni ngala pendek nampak himai. So kat ni ngala mentah bangan syok thai dok kendia. Tiak jai ya kamu. Baju kiak salah hi proses ni. Tiak jai ya kamu. Namara ni kapor, debe udan kumbang orang san post na biye. Kumbang mantan kacik ni har sama ka jamu kat sa ulai du job bakal nong dan kami menta bangun syonghat. Bulai di kli jamu son jawab. Bat bula syonghat kayang sim. Ha kalau ka ban penglian ni tadi si kacik ka baru ulai dan syonghat. Kalau ka ban pilmlin ya ka jingem kersan ka jamisa ka jingem ka baru lay la nang isulong relaxation ka chusam tat kalau gabe boleh na marba ha ka kum ni ka por udah be udon si pun ka por ka khti ka jamu
Pada badan pun kepor, pada apa susong jatai. Ilang vulnerable ya. Keluar berhak. Pakai cepat syarih, ilang keluar. Kalau kebesok, bagian lain nagajik pulih Bible mangagas ni. What? Mengaruh iladin, kapan pengen mau? Daily Bible reading, very hard. Kalau kebesok, pan lain bentar. Dan akan coba hijik pulih Bible senang. Fiong mafide, kabalangit jaga gospel, ubalangit jaga gospel. She said cinta yang complete Bible sebentar. It's been real. Kamdeng suka por bangin ya lekai. Read the Bible daily. Kata kadai kabang ikuang bantelong yala kajong kaying kajong ha. Mga ilok kikon jong ang idakor mapi piyakan le. Yo mapip juple mabutang si cinta euro. Tip sa nung katang Genesis, tip sa nung katang Penpao. Siya ay wajar sa rasa ko jiruan ng Bible sundan. Kalau ngebesok panlain na gajing duway. Doon siguro kita bagin tiar panlain na gajing duway. Kaway kam. Number 1, beda na. Number 1. Bible jing duway, di ba pala. Bag ngilong kloy panlain di kita. Ban pendek ikwi kam hala jing macam. Dia nak tahu, stop hai. Pinhap keluar ke cipin syurga dalam film baru. Pinhap keluar ke cipin syurga dalam film baru. Balang ikiar nak cipin klik ke jogi, kum kibangin, ke ega bagi dia benar. Lain bengar dengan kau apa asal kan? Jadi memang ini kebaca agak cikim jom model. Pero kau apa? Kalau jangan kawai ke janmi, bau debet ulaki nalaga jintia, uriyo ye kentai pakai nasi, uki na jintia, pepa tak uki na jintia, haba uki na jintia, uklam kimilin ti ba onyo iya kan itu. Ukhamong ngan kia jen tiang mentah. But ulah perkat lupa yang kini kiri bau. Ulah perkat lupa yang kini kiri. Ulah perkat bang ngan kia dapat ya ngan song hai yang kia dapat ya. Ulah ngan iya kan dia bawa beri bersop lengkoi bagum tangan ngan kelembe. Ulah perkat lupa ya kata. Haga cipu juga dan kamu bagum kata. Ujukin apa dia? Ya pengal halori. But abel kau ulai lebih. Kapoin ke pasal. Tambah syok poin ke pasal. Ni berkat bawa uklan berkat lupa. Kau suspek lupa. Pakai jam. Nggak boleh. Buat apa ni? Study, sibun, bikin kau ada dengan life story. Nasiap. Ya kau wake up conclusion ke bahawa yang dicintai. Hakapor bagi bangit, kisnyo bagi don hanya jaka kabasna. Hakapor bagi snyo bagum dengkam ban sumari ladi, ban pinmelian ladi saya kecikim kabarulay. Hakata kapor kawan ke, kecik kecik. Hakapor mafisno mafisngan kecikim na fitum kikong krustal. Snow ba kabiang na dong sadong gamban gar ne ban ke ban sumar daga jong kajing ban pinli nya desa kajing yang gubaro lai haka bakuk data kapor kawan ke kajing kajing pi ju berkat lupa ban haka kajing kajing selesai ya cukan san pelak hap di trap oleh kumlu kumtung dia berkata justru om tu pikir batu Kum pastor, kum dinong dalam kapalang, minta pikir bah, jadi, bat yang kipangit ke kapalang ngorok,
samla aja kabalang CCRC pintai macam mana kita pun boy sing thok soman songkha soman kabadan purang ngam yang bisa akan yang jingketam juga ke songkha tari bapa so pada kemilenti paro ke bagai ke kabalang CCRC samla pintai ngam kami apa oni tu yaki dekat jingkem len cerai jika jingkem kaba boleh kadai kepada teman kadai kepada teman pimdam menong kajing kesan kadai ke besok kadai ke madan teman usetan long kemuai kemusing bagai ro kapok jongi hapok jongi ini kadang ro kadai ke nong shun jongi ke bakrau the greatest giant hangi dia kadai ke dono jongi ujaran no bakrau hangi udah goliat dia kadai ke dono jongi ke nong shun bakrau no kong kadai fikir ya kadai justru orang kata orang cuba berfikir ni parok kecil saya. Bagi bangai ini kita yo kecil kentang kecil kod kecil spa. Wala apa kot ini bebek kecil boleh. Tak kecil bebek kecil 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 dua. Siap cuba rap ni bebek kecil penyap jadi ke pop ke dok malah kasih ke battlefield ke bakrau. Kung gani ka por, debet ulang marway halori, don niya kata accountability, yano, marway, mana ang accountability? Macam je marway. No accountability. Mano, ban pendam na kabantaan sa marway. Kapor ka mo, di ba lang ma, withdraw na ka ma, ukablet siya ma, IT kata ka hano, how job. Agak kum gani kepo, ita liu ibaret, ipengam ni kejahat, ijingpe ibaret, ipengam ni iya kejahat. Berarti maka dao, kerja sama bersekolah kepada kau. Beri nama apa? Ubangnya, la design do blay, ba day pan long mar way. Kemudian labu beti do blay ba ubangai di bendon kabalang kabadan ni kejikai kabadai kakong kakien ka jong blay nama kata kadai ke design ke bu beti do blay yakin laprot ki jong blay piyai marui ke laprot ala kayai marui kalapan nanti kalapan siapa itu dia mana? Kangam kata, wadong kam lele, wajong kam ni, kisah baik kisah lah. Ngan yo dah ubah panggil, dah syok, usah asal panggil yo. Asai, hai dia lagi satu. Jod dia lagi satu, kulmari lagi satu. Kebamani kalau yang ngop hanya jiki kepalanya ke Bible, siapa pendekam bakla, haus serang. Daulah penjam, UI, sampai skor kan. Empat skor ada kepon sampai di mana ada malam bukan tinggi lagi. Serang rujuk ketairu, oh kalian relax. Pet bawa nak sini bagi relax. Tunggu kam tak kecenderungan ke boleh bawa. Pakai aku bawa pergi pergi. Wat long marway. Kau boleh cuba balai besar. Addiction. Kau nak kasih addiction kau. Kejengkeran ni. Untuk petang hisi ya. Ada paino kami ni. Pi. Nah kecing penyap di kecing tebelam. Saya kecing jahat. Marwai. I kamera baru aku beli lah bu bade. Ke dalam saya ni. Kecing kami. Jangan boleh dekat. Kebaan balai.
Lah syukur itu bebek dah kecing berai ke syukur. Beda tu. Kita khotbah. Kalau jatuh kowe ke janmit bau debet ulah kina ke jitia. Kula yakai hajrong yin ke yin usim. Batna jerong yin underline ula yoi. Babu hi so ula yoi. Uyoi yang kebriu ke babriu, the woman who is so beautiful. Haba kapan tu orang babriu, kamu kacang babriu jangan kebriu. Kalau kita pemelaksan tapi, babriu sisa. Babriu, balik 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 yang kedai bagai sum, balik sum apa? Tiga kali kedai kalau kamu babriu ban kami iya ka. Baru ban kami iya ka kadang samla ba. Kadang tu setiu ba kapor ka jongka. Ban iya mablo iya bagasum lampet iya ka. Pitip na ya usen ram. Unang day ban sakan no lada ka priye ko habri kawan haulai juga jingi itu. Dah ya kita berhabri udah semat jom ini mula baca kena bangin kayak semat bangin bagi ya kan. Om dia kena, dah kayak kita berhabri udah semat jom ini, iya kan. Henry kejimpet ke bawah, ke bujung. Ada kayak kita berhabri sini ya, is okay kami leh. Om dia baca kena, nama kayak berhabri kayak lah, udah berkang ya kan. Nasa kaya nang tayo dyan sa rock? Bababriw ba? Akajipay itong Pilipan na ako. Nalala sa what yas na rin. Bilang mo ka? Hindi ka jipay. Kapapa. Kasagan. Udah ba? Tabaw iya ka aning kong. Wala na pahay ko. Pet ka ba? Kasinpet ka ba? Kakam ka jipray. Ulay sa kata kajimpet ka jemo. But kata ka priu galong ka paparume. Pagkani ka manraka trouble ka jenge, ha ka jenge mo ka disasta na ka jinjat ka pokraw, ha ka jenge ka jemo. Sabi ni parume. Kat ba priu baru play, bat ka priu ka baru play. Kapat wan ka jenge ka jompi, no second. Kecimpet ke bawah, om pet berai, pet nak kebentar ke banding di boy sering, siapa syokha syokhan ke badan bulu. Lalu dia beri om trek berwan jadi isya delete tu nombor tu, delete. Dengkaman pun nombor tu ya phone, habat tipu dia beri om trek bagi you tera, balai nombor tu. Kecik beri om pun nombor, dan jika tu dan jika ayam itati ini ilti badan di pasang semua, babin hap saya kecik konten. Dan kamu pun nampak lagi pun itu. Kita minum baru siapa? Kita itu. Kita itu. Dan kamu pun nampak lagi pun minum baru. Dan jika ada yang lebih bodoh sana, kadai itu dia memang dia memang juga berkasum membeli apa? Dan kapan pasti ni ya kah? Bukan si trokret tangkik tengah kalian, sikit tengah terai itu pun. Dan kapan ini pasti ni kawan. Nah, baru itu mulai saksadian dan legalize. Waktu kan dia pop dan legalize. Ni kan pop berapa? Sedang ulai hidup parai ke jilang jauh debet. Bau debet udah ni weakness ke sexual sin. Baik, lah tim lupa. Sedang tim lupa. Apa kapor? Okay. Setan. Pagjudan priyo ubala penyesat kumoy. Kumusata. Udah up. Teriak. Hai itu dijaga telat penpek bohong beliau jaram abang kan ni kata
kan kong tadi. Ayam tak kau lagi, ayam perlu tak kipungin. Tapi di balik kong kita faham, ya beti akan suka. Balik kiwe, jigim ibalong beran perang Eucharis. Kebalang ketingsan om agak jingpun beliau, agak jingketang kecuka. Kebalang ketingsan, agak jingpun beliau, kekentang ketingsan gay, agak jingketang kecuka. Dalam buku berhenti, lalu mentakan miet, buku berhenti. Lalu berhenti, ialah kacau jegim. Kumni, hakam all berpetan. Ulayo i orang kapal. Ya Gabriel kapal sum. Depend. Hakam cincai, cincong jatai aram se. Ya jalur ye. Ngasih tengah action. Langsung tu. Dan Haka bakum ni ko po habang yui. Habang wala perkat. Udah beda dah. Kloy nong try kecimut jonga. Kajak khlia. Kapit subhaya me. Ngong me bamen ma ben ko ya nga. Haka bakum ka po try ko na yo. Mangin la man len bagi wan. Haka jing jong ni wan bagi no. Hindi ka bakum ka po. Lalagin pan mo no try ka kay ka nangi. Utang mo bakal man mabingi. Ya dan ki samla ka por dan samla bom dei baru play ka samla ka bom dei baru play. Try nga ko bakla ma dengan ane ya no ngan pembek no ka jigim dan syakri bahaya dengan abdu beri bedai. Utrai play ban ma ko play ban pelak ko play ban rai ko beri bedai ni cuma. Ana singap ya. Bisa pakai. Kita ke penyak ke jitu blem jadi samla ka di jitu. Nama panggilnya ya identik sesuatu kita kecil. Bab sudah ada penengkam dah kecil. Oh, mengarang iye yang utama. Oh, mengarang iye yang kata apa? Pastor ayah ni pastor Allah Islam mentak satu dengan besar. Besar ada undai boleh cukup boleh. Dalam dia boleh cukup. David cakap, "Pat maaf, berai. Udah ngam singam cakap tak cakap berai. Kata bang mereka addiction. Ni addiction. Tak ngam singam. Sampul senang nak cengai, buat dorfi tak 4 dari keman. Panang tak kasang, section last, cakap berai. Beliau berkata kedono cukup play. Mentalo kalau baca saya, hak jinglong teman ke jemu. Hak jinglong teman ke jemu. Bekat kedono cukup play. Kalau baca saya, hak jinglong teman ke jemu. Kata jingpet beberai. Kepenyan ke jingim ke jemu. Ka job ruyu hadu ba langsung menong ya ka hadu ba langsung menong ya ka and IV ya ka application na ka jingkren jo pastor way pastor ong kumne haga pareng na sa kelas kasih when lost take control. At this moment, God loses its reality. Satan does not fill us with hatred of God, but with forgetfulness of God. Habaga jingprai, ka yo jaka, ka tela ka mini. Haga bagong ka nagapor, ka jingdon jaguble, ka tuno. Haga jingin ka. Usatan pendap iki donor ke jangi, da ka jing isi yo ble.
Usoi tanu pentap ikan dono ka jangi ya ka jingklet no yo ble. Buat ba samla ka palang CCRC. Wana ba bis no ka kubor ka cuma kita min. Jingklet yo ble ka kubor ka jingkrai ka jingkwa ka pi ka palat pan ka jingkra ka jing ble. Ka jingkoi ka jingketang ka ble. Habaga jaga ni haga cingem joko debet. Debet buklan dia. Mende bu isi eno yo. Klet eno. Klet ke tien ka joko ble. Ba ke e babuat nang ni gede ke. Ikom ba un beat sandan. Ikom ba un beat sandan. Dulot ka jing ngau priu baro. Kalau debet udang kmi ni ka priu, udang pet pelau ni ka priu basum leng khot ba bhabriu. Kata kadang jah kajing setting boleh. Udo ya kajing snotu iladi. Udo ya kajing kok kajong boleh ru ya Maka ni kadai kajing berat kali ini. Baru ki pastor Syah kendok tu ya. Penyo kajah. Yo ada satu. Klet yo boleh. Klet kajing snotu iladi. Klet kajing kok kajong boleh. I baki lock let your wife and let your husband encourage you to live a holy life, and they must together live a holy life. I baka kurem ka jompi kurem ka jompi kin I will say me people em ka jem ka baroblay ni em lang ngara ka jem ka baroblay. What pigi samna hipat yo bakum ta obriu ya ka bakum ka ta ka up. Naman kali mga ay pinang samna ni pinong em. What adam Tik ko boleh beri pada kata. Man borobor bagi syukur ya kan ni. Iklat you boleh. Bau don, ubi, bau dia. So conclusion. So point dua. Bau. Hatu boleh ulah jakno nak kajing yo I ke jompi. Kali juga. Hadau play udah jak sendan nak kata jingkem ke coba. Kemudian bukan mau play show. Keba. Hai di kejamit. Petayo don. Kajing pet kabang khut. Tadi ba? Kano ka jingpay pang khôn. Kata bang yung kaparin ka unwholesome fixation. Jingpay pang khôn. Kajingkwa pang khôn. Kajingaday pang khôn. Yung kata. Kabalay. Sumar bhaya ka ay kamapipay. Sumar bhaya ka magazine. Ka television. Ki movie. Kamu balik ke Shopee, dapat bahaya ke ke bapi pipet. Yo bagay ke unwholesome kayo. Fixation. Bangay samla sa kapalang CCRC. Peching pastor. Pila ban kiar ri ke cing pinsoy ito pula ban kiar. Apa kalawan? Kabambe. Kabambe. In point siya point kababuot. Kajing persyang yang ka kabau dah kuat banle wala kalong bamla kajing persyang banle yang kabau dah kuat banle wala kalong tak ada kapoy babuot. Kajing persyang nagbenta kay kabau kuat banle wala kalong kabam ni ke kabentang babuot kay bajaw dia andala ngam ni le thau a jing kani ka bari wade ke thong no
Pius mana yang ka poin ko. Kadai poin bukan mana? Sausan. Sasang. San. Ka jing persyam. Ya ka AKA. Ka ba una kwa ban mo. Wala mo utip. Bakam dia juga. Ka jerok ka poin ka katahi ni. Ini pe. Ka ba Samuel ka we ka ka balai. Ka balai. Bau David ulah hak kali Jepang katakan teh information wajib dia hak kali ka konjong na ada timpak sutu ya kan dia kecing berai jom David kan dia kecing berai jom David banyo ada macam kelak palat nak jadi betul tak tadi yang macam melasuk ban kontrol melasuk ban bak di ke bawah dia melasuk kali ni ka konjong ni Bau David ulah phang kali Jepang kata kandai. Uwei ulah ong senran bau phang ong. Kini kamlong ka Bathsheba ani boleh dak i phau David. Hadu amni boleh dak i David. Udang pen kamau David bak kani ka dei tenaga. Kali ka Bathsheba ka kun William ka tengah Uria, ukinja hit dak jing kali ka play. Udang party nu senran ban Muhammad li su David pun tiap bak kani ka priu bau i ulah brai ukwa kam dei ti ka udang samla ka dei ka lok ka jong priu. Balai tu ini, malah selai. David kelak ni hukum ke jauh balai. Hak kepada bagi cingkir bukti faham. Hak bukti, balai hak menangkap balik wajib tip, kan ya? Balai menangkap balik wajib tip. Siapa angkat ni kepada kamu tolong kepada kamu. Hak melantik apa kepala nanti. Baki pasok lekai baka jam kasongkang soman kate balong badang borong bangit bak sibur gidao bamin nang ta kejingker hu gejong blai bagi nam blai keluar lah hikai yangi latip ti bagani kalong kopi gani kalong koptai kamlong ka bae ka burti dalam kam ayu pan panang rekang putih dalam kam ayu itu yang Bible itu you blai dalam kam ayu panang rekang put dalam kam ayu nang yes yo brio wang tip Yesus Latip di pamlang dan lengkap ayu badang periang dan lengkap ayu badang periang dia kah ke ansar ka David kemno no limbang no apa suang na berkat cita yo mas aji ba pi asimon demo san baje asyong ros tayo asyok je iklat belai iklat Bible iklat lu yo ba amdap si tayo mas ong si tayo la sala agi ba na step ngapa dia ni ya wow tu semlawang wow si tayo takis ni la ap si tayo Malaysia nak kam tim debet bandai pakali ni balai ka pakali tip museum dia beliau cukup boleh ila apek na sa khamat kiki baro kayo tip bahay ba tip di kalo kabde ka kalim bali ha balik kali ka gabriyo hindi ha bay ka dono jongu la dem sim na ka jing brai ban yo ya ka klep pala kamasungsi kalau bau Uria udah usipai tama baklain bo jom dia Laong ba Uria ude usipai ubasida hok ube ni berpakai tu. Pada baku mata bro udah no penetang. Samuel kanong ba aku. Samuel kanong ba aku. Dekat pek kani ka konteks ni kani gay kirang ba badan bo chung de pek dekat balai pundai Uria unong hit laipo yo mud pas udewe Uria orang ba kirang ba sipai ya thama trong David kibal bo khai bo bilang loyal ini beri loyal sosial
Kibaya dai usim, utip ba David. Utip ba benta ka Bathsheba lang ba uni ubriu, baga di ka tengah ka jomu. Ulah di man saya orang ta siya. Ka hukum ka khang yu, ka Bathsheba kam dei syu padang samla, baga di ka tengah jomu. Jomu ya. Ulah di man saya no. Ban man rai kata ban perkhat ka ni kajing perkhat ba baman ka jomu. Henry ka ni kajing mo jomu, lapnya ka kajing ko parah. Ban mentah apa? Kuat perai, langsung ban kontrol, persyang ban le kabuka ban le, pada bakam long yu boleh. Nadu mentai kabalang sisa ban bu thamai, haban kem thamai, haban penia thamai, ban burti nadu nak clear adu kejan bagi bangit, gina persyang ban le haban kita pakam long ban le ya kah? Baru ke sangat ngomong ngomong tu rasai balik sakai pat non hamba nikah yang ibarasai ngam langsung marway harus telepon bisa om pada ngalepop na marba ngam langsung marway jing berai ki aida ki bu jing geli yaki jing siapa madoi bom siam jong play keren ni fitip ila ngajong ka jing ngajong dalam poi ni bu ki jing geli bu kono bakat ye kani ka bawan ra ka jing kemen yang akan long babaklah anda ni, David terlalu tak. Kadang-kadang ni kajing sohon, kadang-kadang kadang apa ni kalau apa lah. Ni pastor tip kadang-kadang kajing ngenjong ni sulit yol lang. Utai kajing lawan ket ni kapelajur ni mai. Ulawan jadukan, oh ni. Pisang lah kata yo. Kajing ni pun makasih. Tip pastor kajing ni lagi. Kamu kadang-kadang kajing sobang kajing ni pinong bakal lah. Antara ye telah latih kan dia. Ada lu. Nama kamu ju play pastor yang ada mangan kemente. Oh si siapa play te, bahkan kemen mangat unum leno yang unum khang no yang jika no kepada kam benai ke kemen yang Kiptip pastor pangalik kini kajing ye. Ni lah itan tu pastor. Iya, ngalih kiki, hagai ciki. Hatu film berkat hagai kapor, ba usutan up ya David hadu ini ipor, udah up teriang David gabakum ini ipor, bakum ta David ulah kelon. Hagapon buong kamday tama trail le kadale. Hagapakum katagapo. Setan penengkam lagi trail. David. Lasu penong lasu penong dak kumipat, lasu jam mubak pelawap, lasu ko mo ubay. Lasu pendam dia kata. Asam berkatway. David, udah belum, udah don harga jenis stay ke jom play. Berikan iPod ya David. Baunuan saya kata ke di sioju. Baruan di kajing pan maaf lo play. Hendak open air lah kacang ke dorun jemu. Bat uyai le menle. Bagi ek baru kibiang harga jenis kacang. Ulah bakal li sebab kita kendai. Tu way usendam laong kani kam long ka Bathsheba ka kun William ka tengah Uriau ke jahit tak ketinggali padai men pan maaf no ha kani ka po Henry open air ya ka do ba ulet le thik ba kani ka long ka padai ha ka chingim ka jong
What did you yêu lấy? What you did you yêu cái chữ stay? Kat barang don kita maham, ya be. Dang don kecil kanan. Baru kecil maham. Kalau banjadari, macam orang baru bersuara, mau boleh bicara, no macam ni, boleh pakai no, kita maham. Kabailam siya ka point, kabakado. Kajing berai, kakha, iya kapo. Kajing berai, kakha, iya kapo. Kaya baca dalam berai, kakha, iya kapo. Pero kok besar. Bau David, kok besar. Bau David, ulap ha, iya kinong kikitian. Bau Shem ya ka. Karo ngelawan sabo sabu. Urung ulat ya batka. Ula pa, ula Shem, ula tia. Ula pa, ula Shem, ula tia. Pi motor piu teman satu. Halo kat ni. Siapa bangin negara yang David negara yang Bathsheba? Bathsheba baru kali apa? Hanya cincin sana deh kapan kentar papalinyar. Hendak dia cooperate dia terhilang. Bagi sekolah lagi buat ini jingkili yang ada Bathsheba. Kapan kau kiam? Lesi kekuat banyak kelung tau nausin, kuat sampai sin. Walau lah pak ulah sim ulah tiap jar sampai kuat konsim. Belum seri Thailand dari Bangkok tak banyak sampai pareng melilai. Tulis nak pasal kuat sampai pareng. Ba, tiong ba. Makaro kasap kapentriang manika kalik kaplit. Ya kanen. Yang kanen kakitin pareng kakitin kasih kau lagi. Kejar. Kau kas spread dia kejar. Ngaham ni dia bet kuat ayu. Ngaham ni dia bet kuat ayu. Tak kacing payam. Ngahang ni sudah, ngahang ni David. Kebalan, baliban sum habayo Ibreu. Nama akan khot iki ubun bak senrang. Boleh ban sum habayo Ibreu. Sekolah yang balik. Paya dapat kebaan. Ulay i kentay ba kadang sum. Kajing ini juga David, kadai bagai cepat bagai sum maka jaga bagi Ibreu. Kau invite jadi kemak jadi setelah. Tarik kepala. Besar. Kiong. Lesi kampan si. Lakan kentat du David lapan pan pensitomben yang tengah. Mansi usiam yo pensitomben yang tengah. Hak jaga bu tengah pensitomben. Apa lah salah kesal. Tapi Bible kata ini, bagi Bible kata kan persya iuluno unang song jong ke Israel, baun kongu Yosim ubaladihi ufala ektin ka jong ulay. Nama kisim haga Israel kadon ka jingete jutang ka jongki bad ulay bad kibriyo gari bagi niya pendem haga ektin ka jong ulay. Ada pendem ngirmi pendem. Bangun, baru anun kilepok. Baru anun kilepok. Nama kita bahaka jutang kebarim lay, keklaim kedai kepop kebasar kay lakban sang lentem mayu. Mau, day mengenal gospel jom ada semua perah. Tu ki Farisi ki ramau kay lentem no ada beriwa keklaim balappo keklaim. Nak ngam keno tangi kisenrang. Kita terus lagi baik.
Genesis ro problem. Hanu ni gis ni ro problem. Usan ran ro problem. Kan thei ro problem. Tama ni secret tang gis ran. Kita ro ide usan ba. Baca baru lepo. Henry David kham khrao kham jeli boleh. Nama kali ni kali naga bayo I sekali berkat sebagai syadikam. Lalu sange no tak kepor bayo iban bamo belama palai lu ni sekali berkat. Nangta sebagai sekali pendat jadi kamu baru. Yang bagi pulih orang besar. Ini melakukan ayat jawab berarti kena. Nama baga Bible kami itu ini. Hendak berkat. Ia kan ini story yang ni. Ngam tharai batang dibet pada pok. Kata siapa? Kalau kamtam lagi. Dalam kisah mana juga malam sisi arsi. Kila tiap ti kena apa melong banyo dak ibam tre ke sisi sana. Ibam tre kapalang kepada ibam tre ke kos ibam tre ti ke jingkai ke jong. Pediam dia kamu kamu tahu beri, ane dia kamu kamu kata beri. Kita dia pilih melek rumah, pilih dia kali akan Roma. Balik nggak punya apa kita, balik nggak itu orang ni aktif balik. Bagi boleh dapat besar, dapat besar nak juga pun. Dapat besar. Anda latih ya, berkah. Nabala pengkut ya kan nak Jepang jongka. Kamu dapat naik. Di kalau ikwan no syi. Kita akan tadi kalau pengkut. Bakal apa ya tu David bakal ngalah pengkut. Oh David minta latih David. Laden jam sesiliang julan lakut kajingim juga mentah. Lakut kajingim juga mentah. Babaro-baro kita tip iya na. Benang di usna story dia. Ban yada ya kajing klim. Ustang sakaban thok. Ustang sakaban peniap. Ustang sakaban syukur. Nakawai kapok. Cerai. Sekawai pan kapok. Mau. Kim juliet tang kapok. Nakaway, kastang sakaway, kastang sakaway, kastang sakaway. Onda lapun kun, numlari isu. Stang saban jelek, nupat panyadah. Yang tak kaya ke bau. Ula lepok persya, yang belai banyak berdaya. Nek usnak kalau mau David. Hadiah katukan di Islam. Ula kalah ke bawah. Haka jingkren jong Prophet Nathan. Bankan Persia di kepop baman kajut. Nak makan penjerong isu kejingkai dengan kerja ni dengan ayat fi final application. Udah bet penken ni barang sport ni juga. Barang sport ni juga. Barang sport ni juga. Pakai kebaca hadir di kepop. Pakai kebaca hadir jong kejingian jong David di kepop kebakrau. Kawai pun kepop kayang kan pakai bainong kejongka. Anda ulah klaim dengan berseba, anda berseba kalau pun kun. Wah dia ulah kalamun boleh lama pergi pun berjumpa. Ukun ubah kana dengan berseba berjumpa. Yang mana ini? Oh ya. Nanti apa? Kau berjaya ju. Kau kun kita berhabri ju ketamar. Syarif, hati paranya. Syabat bor dikasih. Halau jom uhaf perdana jumpa. Amnon, bat ilah. Bor kata. Amnon pa. Usap niya hawin mentray ito katama. Absalom. Absalom. Sijigim Persya ay kepada David. David kemusim sijigim udu ya kajing kerke kajing oblay. Haka jing sya Duk ya kajing kerku kajing oblay. Kakta ya kajing jing borong away kun ngkong uyam. Tama sa pagbor, Amnon sa piyam, Absalom upadiya kupon nila jong kupa, David sijingim.
ketak ikan lawe juga Pak. Kahiar kita ke beliau, kahiar ke bawah sensah. Tapi dia pat beliau je pening, lek nang ni dan kebakum kan dia je kalah tu. Ino ya akan tiga jom lagi, dua up how try. Beliau ke kuih bi, haki bentawa. Kacingnya kan wan, kacingnya kalau beliau kiam. Kacing cakap dia cakap pinang pernah nak kepada porong kata Jesus. Kami tahu you kesyukur, kami tahu you kesyukur sih. Haba kacing kerke, haba kacing kerku boleh kamu dah nampak. Kami tahu you kesepak, kami tahu you kaya pakidolan. Haba kita pisen ya kaya yang kejompi ha kan nak rem kebam day. Boleh bahkan mereka juga bagi usai. What about gilong tu? Dono sisa, kita syukur sisa. Ni persamaan buri ki pop ke jadi take kebab dan bagi. Nathan prophet jom boleh wong day mame. Sao ai ông gilong lim khui hak khamat jom. David pilih mereka kecewa. Peniak gilong juga. Sakilam ni syukur hak. Halu je. Kau ke pop. Halo. Shua one eye last application. Ini the conclusion open besar. Kacing maham shua baka jinjot kamu. Application. Kamon ka jong play kadai kacing kentang. Kamon ka jong play kadai kacing kentang. Kam tam lay ha ka song kha ka song. Kamon ka jong play kadai kacing game ka bakentang. Kam tam lay ha ka song kha ka song. Kabaning kong tesoni. Ngan pulay kang ngong kabasa. Khol balay do khol fra ka ong ni. Saw lay do fra. But today ya kawan bamen dan ya kata Bible. Kau ngomong ni. Namar kani kalau ngomong boleh play. Kacing pun kau je fi. Kacing pun kau je fi kan. Bafikir dia no naga baklim. Besar berfat. Bawai na fi untip kumno bandri yau kiu lau jong hi ri. Ha kacing kau balaga puram ri. Kendia badri. Pesan. Om ha kecinya sikan sensual kamu. Kom kita ke gentle ki bam tip yo boleh buat ya kom ke gentle ki bapak dia cip pada. Bau nu ru unong lai palat batle baman ya upara bagian jemu. Hai dia kam. Dau trai long unong penihar put. Ha gini ki baro. Kumbang ila maham lupai fi bangila plaru. Now boleh lekat yang ini om dia kecik bangku Indonesia kecik bangku. Nampak komta jaru bakentai, kentai you beri beri, yau boleh. Ayu mesti bangku jauh. Happy. Tanam kamu sekeipat kecik Indonesia, lain dan itu. Jaru bakentai, kentai jenuh. Yau beri, kentai yau boleh. Ayu mesti bangku. Kecik maham, kecik maham. Kau tahu, kamon ka jong play, kadai kamon, kadai ke kecing ka kentang, pada jong kaban. Kecing belian jaga kecing kentang, kecing belian sya kecing kentang. Hapo jaga ni kabaning kau. Accountability, accountability. Kabamot, pimday balong maruhe. Kamni ka design ka jong play ya u bangay. Manam snap khubor na YouTube na ying. Kamni ka bang ka jong play bangay u day bandan ban ki para bangay po kabang. Naman gidon kam yano ban tip yangi. Yano kam yano ban yarap yangi. Yano kam yano bangin pa ni ka jing plot ni ka jing sapat choy bagi ta ka jing bamla ka jing yano kam ni. Accountability kalau pun kamu pala.
Kani kedai kecing kerku ke jong play habang kita pok kepala. Dan kita itu ini, dan kita ini, dan kita akan kita apply buat ke sini. Sini banyak dua, banyak ayam sini. Banyaknya seberang kecing ketam jong sini. Keban, kecing dua, jing dua, kecing dua. Dua mana kasih? Dua lang tadi para bagai. Dua itu nak bentar kecing kuat, kecing tang yang lagi jong kecing. Pray for your own purity. Kata firman Tuhan. Dan yang ni sama sibet. Dari dua ini kecing tang jong kecing. On try tang yang nganum sakama, nganum lepok, nganum lekan. Try kuat yang ya ramai. Bangalah penyai kecing kuat, bad harga jingken tang. Kebalai. Bam nendet yang kita Bible kat bala. Bam nendet yang kita Bible kat bala. Noi sabong daga usam lawan ri ka cikim ka jungu. Daga tien ka jungu. Bam kat bala ikat tien ka jungu blai. Kabesar. Ka jingmot jumpi ka di kamay. Ka jingmot jumpi. Kat bala kat bayai. Penbelian nila di pindonnya kajingmon kabakut. Kamtam husiar bahaya kay kabapiwi. Bade kay kabapiwi pe. Ngidi ban sim kia bahaya bede patkapok. Jisu ong lagak smart tanem. Halagak ti kamon galepok tanem. Ot noyaka. Nang la balik tang kawai kati syabneng ban balik boroa polisi. Syadut. Kamut justru pamat kita ini, kejengut jemu kamut ngidi ban le pak pop kumbaya le kumbap temis na ong kayo. Probo kalau bandri do kapar nyo puli ni dekat. Probo bandri dekat kapar nyo. Kita nampak recording. Ndri dekat kapar nyo. Keluar quickly. Ndri dekat kapar nyo. Mana puli le menga ndri kapar nyo. Riu dekat kaba ar pau nyo tongan puli nang ala poi man hatu riu ula ban rading hala kasadem bat manom ing lagi jan tak pau Solomon bolama di lagi bolama no lagi hatu riu ula ban ing o ban rai we orang ading kasadem baru ping lagi jan ula dat ing lagi usutu ya kan Selama nak nanti, ada poin sekarang mana dia tahu? Poin itu kan, kapan dia tahu? Dia boleh malam itu tahu ikan ikan kita, uang. Ada beriulah mana ikan ding, halah kesadam, barang ing, ia kijan, kita ikan pop huni, pin om ing. Dia tahu, dah tuai bah. Dan kapan saja inru? Boleh kita, ia pun ia kah? Nama orang hilang beli yang kini kapan sama aja seng. Nama bilang kaya lang pernah pastor so kapan mo lang so kapilan jesam jeseng. Bakanang bakan ngay kanang bakan so nga. Nda kana bedo kabuhi finas di lem. Cencar sih. Bordi nanu benda. Please no na. Kaya ka mong kanang lai. Pibu yung ngade nga kasadam. Kading kajai. Ibu orang ngah sadam. Bawa Solomon pada ting ni tadi. Kajai. Udah bawa jengkeli. Hatu ubriu ubu orang ngah kading. Orang ngah berhemat ngah sadam. Bat pada ing lagi jangan kejengkeli. Kemudian orang ngading ing kajai. Kita lagi cuba. Pilih kaya bagai bakal baman bam sisa kepop. Wan mundur kan tempat kan sendiri. Nilai example na lagi jom gigi example. Kabasan. Kaya kepe. Kamtam menjadi kisahmu di pasang pasang. Kaya kepe. Kentero kisamla ini di belong tangki bangay ngabalang lesik pasalong ngalam. Kaya kepe. Kan tangkat badai keren. Wajib lah dengan kamu.
Nah ini jing flirt proyek kecilnya deh hat poya deh. Gari keper, dapat tip. Handong ada ibadah di keper. Hedge around, have a bit. Bumur never flirt, never flirt. Tangkan dia dulu. Naikkan kencilan, naikkan kencilan. Kaya kan kencilan bukan komik, mengikiman para pemain. Benar. Filho kan kencilan, bukan kencilan. Bukan para pemain. Ikiman tang kaya yo saya ya kan para pemain pion kan kencilan melong. Kan para pemain dah sih. Mendeu kan kencilan. Kadang kan kencilan, bukan kencilan yang orang. Benar. Kan kintin bambu. Kia kan kencilan. Kia, kamu lagi trailer lebih kaya bawa jom kapal. Nah ini kan kencilan, benar. Pois saya pakai ni, pois dia deh, pois saya kayak kamu kepala kamu kacau. Kamu buat reality, kan reality. Kamu pun ada udah berkuah, hidup pun what lasting. Ada berkuah, ngarungan lain, sorry, langam pikir bah ngarungan ha. Tahu kau bang yang berbahaya ulayu, ukelan orang ketiga. Tahu bang yang berbahaya. Yo bau ukel. Kerana dia penting nak. Kini hap, kini beri ke jengol lagi hap. Pimodol nangan light nak jengol. Light nak jeng pensoi, light nak jeng hap, nak jeng mana ya? Kalau lawan hap, khusyuk. Kalau kado, kan mau ya kan. Example kedai na Joseph. Kalau tengah jeng Potifar, bat Joseph pun singkong. Kiamat na. Pop yau blay ujoba. Hakam kum kata kepuak kau. Bat yang udah kajian kau pet yang kau udah kajian kangiat. Divine awareness. Ikan mau you play. Keep on. Balai dengan pop persa. You know. You play. Kat apa pinangkan mau you nong pandai macam tu. Haki leti bagi jenis yang lebih baru. Penat. Ke last conclusion. Haga jingkali. Are we men and women of God? Are we men and women of God? Atong ilong na yan. Kikon sa mga kantay, kikon sa mga kijuble. Ngayon skem, magkaniga topik magkaniga dyan. Kalong ka jingrap, ini ka fast youth seminar. Pinam collection kaniga life lesson ni. Nang buon na siya kamak sa ikay, the discipline of a godly man, makanita ng ating sedang, may sepetsyo, pantay, yung isamla, yung kabalang, kantay pa siyang ram, kipag-rulay, makin pinpahalang, yung kaburang progress, para magkachikim, kapagkantang, Amen? Amen? Tong ilay banyak duway lang, hagi ni, tong ilay banyak duway lang, hagi ni kapag, bitang ipasang duway, ilay yakaban niya duway lang, hagi ni, kajian dia kabasta. Try ai u yemi. Haga di kajian mi. Kalong kaji kai background na kabanta jongi. Bajonga. Haga di kapor pa try. Nagbaga di ka life lesson ka mangishim na kajigim jongo dere. Try. Ngitip bang itulot, aduh kata-kata, ya rap yang ini menginang, man fikir, man husyar, man yada. Silakan coba cingin. Lagi dulu ko pop kabang ile, kajingmin nagakalong kae kabas kausi, kae kabang rublay, kae kabang pencaburon. Kajingham kabang kraw, katragi, kae kabajayo debek. Ini example bagus dalam Bible try bagi bidang ini kita boleh keluar khamta maka syukha ka syukman ka juli. Ngadu waya ulay mabebe je rap lem na kabetaki kun samla na barang sisi ban yang apa ding ilang bang nang alam. Bakom no nginyan syukmat ablay. Lagi long ken kibriu ki jome. Lapanim ken ni. Oh kababa kren bon sin. Klak ken malagi bon sin. Bagai kamu kiri balik, bagai kan kabang ingin dari kan. Ku kan try bilang baru, ku ikut samla balang baru, mentai macam mana? Ada
Dua iran menang terus sama kan ikapor kibrang sutu bakal dia jadi kibrang sakma. Dan le ke bak sutu lain dengan mon ke jom. Try nga dua ayam le jisu bakal. Jaga pemeko tramen kedua iki. Bagian shemi kan tiga semai. Kalau enggak jigar khukai na ka beta jom ki. Ya shemi ka burang. Bagian shemi ka jinmu. Ya shemi ka jigar wa kan ke jan. Long belajar khu. Iya kerja yang baik kebuku kerja. Barang kami kini kesamlaan ke belakang CCRC. Nak benta keburang. Hilang di betulan. Barang hilang di betulan. Ya rap lagi bangin blessing. Dalam kecoba juga. Yo bang ya lagi eki ba shisha kawan kita. Ya ke ministry kita ke jingkat. Kita jingim pustan. Ini sekian bagi mana yang beres. Dan cuy ke cipta penban pop karena rah ke cipta babi rah agak cina kecil. Siapa kita ke poin ini. Dalam ini kita tuh pengelaknya yang lebih karena kuat ini bangnya. Siapa yang berorang ke cipta ya. Kata yang bisa kesempatan tuh orang beriman. Amin.
ya